jazi madoda zona ukuthi thini lonyaka majita into wani lemkhaya madoda ukamba yibona mina ngikambile mina lungu angakwenzela kunye madoda ukamba yibona mina ngikambile mina lungu angakwenzela kunye madoda uyayibona intombi inhle madoda kuma social media uzitshela ukuthi ugcwele ibhobhodlwana madoda kanti hayi ngamafilter nalana ezisuku majita yes uyisa kanjani umoya wozamadoda lendaba madoda ujule noma nkiwani ubone kahle kade ngamathala lesine Majita, afuthi kunjalo Majita. Sebegqoka amatayitha lesine, bona bafaka amafilter bona, asazi noma ibuhle bakulezi nsuku. Sebegqoka amatayitha lesine. Filter bona tubala sekumbe yibo buhle isokala madoda ingoma senzenje madoda sibabhekile labo sisi madoda into abazenzayo madoda besifa madoda madoda unazelele mngane wami kudala ubuhle bangempela lobona obubonayo madoda yes at the boss mashita wasalinayo ufana wasekhaya bahle ibabheka njalo ama-Christian Jazz madoda yes all of the
senze ingoma baza uyizwa kanjani umoya wezingoma ichayise ezinhle baza babafazi shuwa uzosiboniso kunye thina singoba bamadoda ubuhle babafazi shuwa uzosiboniso kunye thina singoba bamadoda ubuhle babafazi shuwa uzosiboniso kunye thina singoba bamadoda babafazi shuwa uzosiboniso kunye thina singoba bamadoda madoda liyambona lo mntwana upake njani madoda yopakile akakula kupaka lapha namathethe lezigqele kanti lo mntwana lo lesishwabha lo simaziyo sonke nje hlala simbona lo muntu akapakaka bosi amathethe lezinqe ndoda lawo nguye lo amathethe lezinqe hayi madoda ningasantshoni ngani hayi madoda
amathetha lezinto sebegqoka amathetha lezinto mfana amathetha lezinto sebegqoka amathetha lezinto mfana amathetha lezinto sebegqoka amathetha lezinto mfana amathetha lezinto sebegqoka amathetha lezinto